Kumno ki kot ya ki Kristan chua ban yo kan ke kerteng Kristan. Kiberyu ki bakot kerpad ya ke kerteng Jesus. People who call upon the name of Jesus. Baro kiberyu ki kong ha Jerusalem don bun kiberyu ki bakot kerpad ya ke kerteng Jesus. Om dai nombor. Ki bakot kerpad ya ke kerteng Jesus. Kumno kiberyu ki laroy. Haba ki kot kerpad ya ke kerteng Jesus. Pi baro lada pistang ban kot kerpad ya ke kerteng Jesus. Haki inga sem jombi pensa roy parum pare. Minda ngakua ban hikaya pi bapen stang ban kot kerpad ya ke kerteng Jesus kambun sin. Bad ngakua ban nong na kene ka senda pensa stang ban yamad ya ke jingkarku kabakerhai nang ne syakamat lada pi kot kerpad ya ke kerteng Jesus namar kadon gabor habangi kot kerpad ya ke kerteng Jesus. Haleluya. Haleluya. Yeshua. Such a scene. Nadu ka donur kumba kot Joseph bad Maria kot kerpad. Come jam. Come jam. Yeshua. Namar ngi song hang ne ngi keren Aramaik bada Hebrew. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para arpo way. Kindai arpo way. Omde mo une uberyu ubaha Jerusalem ula banben ya kitu kibakot kerpad ya ke kerteng jongo. Habaki yoi ya u Paulus wa Saulus kilaong omde mo une uberyu ula be banben ya kitu kibakot kerpad ya ke kerteng Jisu kibakot kerpad ya ke kerteng jongu Jisu kilong kinombur jongu. Kibakot kerpad ya ke kerteng jongu Jisu ki kelalong suki pasuki kumno Kristan. Uno uburiu ukot kerpad ya ke kerteng Jisu kin kelalong Kristan. Ladang ngilong Kristan minda, lada piong ngalong Kristan pidemen killi ya lade katno sin shisngi pikot kerpad ya ke kerteng Jisu ngala kelli haka bastang jongga jingkaren katno ngud napdeng jombi basong hang ne bamju kot kerpad ya ke kerteng jongu Jisu pilaitia